жарым тоғыздар чамасында мен үйүмдүн зонобу басылды. Өтө катуу басылганда мен жиндим келип ким бул деп аза үчүгү менен чыктым. Чыксам сиңдим келиптир. Saat kaçlarda oturup çılığında kaydıla koşunuz? 26 gün saat kaçta? 8:30-9 çamasında erteminden. Ertemenen mi? Ertemenen. Çık dedim ne olsun ben kaydımda oturup aldım dedi. Koy şimdi olmasın çimine dedim. Ben işengen jokmун değil mi? Anı үйüne bardım. Barıp bana көрсөттү, öldürdüm dedi. Kirsem ölüp уже ölüp. Ayağımın denesi başım ölüp üstünde töşök жаап koyuptur. Kanka öldürüp dur, kanda yağıldı. Kандай kılıp öldürgөнүн мен билбейм. Kirsem başı kızılca kan. Ayağım ölüp üstüne bayağı töşөгүн жаап koyuptur. Başı kayıkta kendi. Başını бар жогу менен де бул кийин башын алды да өзү. Siz kanda giyin aldı, sizin görünüş çaldı mı? Жок. Sizge çeyin aldı mı? Кандай? Kaçan da başı var mıken yok mıken? Sizge çeyin başı alındı mı? Жок, бул баары жогу өлтүрүп бүткөндөн кийин бул менин үйүмө алып барып туруп анан башын алып атпайбы? Senin үйüne alıp bardı bu kayra, he? Kancha alıp bardыңар? Такси менен апарды. Sumkaga salып alıp öyle mi? Ооба. Кийин алды. Siz onu öldürgönüne kaçkan joksuz mu? Жок, мен вообще катышкан жокмун. Мен барсам уже өлүп жатты да. Үстүнө төшөө жаап. Neme, kılmıştın adam öldürü faktisi kattalananı bildirip ne sebepten siz organlarına kayırgan joksuz? Мен андайда каты нерсе болуп оюма эчтеке келбептир. Мен эмне кылышымды билбей түтөп колумда балам бар эле. Бир тууганым эң кичинекейбиз, 7-кыз. Келип башы менен жооп берип. Үйдө канча бир туугансыңар? 7. Өзү кайерден болосуңар? Чоңуңар. Neme deseniz, hazır ayttınız go siz Nizam çekinde жооп бергенде даясызбы ушул кылмыш жашаган? Мен болгон окуяны айтып бере алам. Конечно. Жамашта тураңыздан туруп жакын. Anzımda var. Okuyan жүрүш боюнча ошол сиз эмнеден башталды? Кантип өлтүрдүңүз? Анан кантип утурууга таштадыңыз? Ошого чейин 2 мүнөткө жетпесин. Короткой ясына сүйлөп бериңиз. Окуя боюнча айтып бериңизчи. Başına ayıp diyorsunuz, kандай ayvalda çarptınız? Başına çalıp. Başına emneyle çarptınız? Başına çarptınız. Ne sebepten? Men жашатпаймын деп койбой ушинтип неме кылды. Таштырат mı aldınız? Eşten yapıyorsunuz, andan keyin? Başına çarpkан. Saat kaçlarda? Başını kaçan kestiniz? Үйünüz qaysı rayonda? Hala? Başını ne kadar tuttunuz?
велосипедпен кестиңер?